Yenya letter every honorable Kennedy Agyapong or Hene Agyapong. Me to ma bolo so for say menkwa na ma menko. Die na adwen ye ne say eye personal no. Me catch na direct so wo problem wa adwen mu. Because letter we no enye personal. Unka sanchira sister Frida say ka say die enti na fa no ho. Die enti e fa no ho say o kase bia wotimi kofa honorable Kennedy Agyapong asem ye den. Eba. Afi won be nyansa ni Friba. Yes. Ti me pese video we Frida ne nsaka bi. Se me ye bonsam a Frida nkan hu se bonsam otumi. Yes. Ana me ye Jesus Christ sofo nso a o kan hu se Jesus o ma me tumi. Yes. Honorable Kennedy Agyapong nso me ne ntokwa na ye den. Etwa me ya ye busua nnua mo amo ne nchen no mo ne nkasa. Se Obinim na wo twe ne wura ntokwa nim no. Me ma bonten emeye hei o. Me media ne se me se wo kame a. Me shame dem na ma ye de meye. Na se me ne honorable de ya set ye peace 6 years. Na spiritual ho no untimi ne Obinim nkontokwa. Me bra panyini papa mesrew wankasa na mpanifuo no a mo twa letter brem no muntwiro bi mfa nkoma Frida a wo kasa bi a wo bomu mudin no se mo na mo kan asa no wo de kai me yawa honorable wo de ye den wo de ye me Abusia Prophet Angel Bishop Obinim Ababonten na Abusia what the response and answer reply ako Ediama Honorable Ken Akompeko Agyapong e the funny Ken praise ya wo baba in the 17th January 2026 or the invite ekoma Bishop Obinim Abusia reply Bishop Obinim Ediama Honorable Ken Akompeko Agyapong no ene adwumade bi e course ye se srekwakwa etrawa no musu muaye no akwakwa ye srekwakwa e betra mo amwa no musu ne be ko muaye no so no na wo mi subscriber to no so dia chem too much gh ya no wakai sa wo de bell no be ka ho sa no upload ni to mo apepron na phone na bo won kai wetumi ho se ne ensem no ni nyina esisi ebusu ase e bo de ransem no dia ye nyina edim se eba no Bishop Obinim ene ye papa honorable Ken Akompeko Agyapong de no ma ye se jamoni ekurabusu wo mani hia kra wo mfa ha ensi ha esan expose bia na honorable Ken Akompeko Agyapong eye no wokobo Bishop Obinim din ni ade nte no nam so ma na nkofo emi no de na wo montam enwo kranti na obi ka de bi se honorable baby bi no ato nsa de afre bishop a na nke mu be ye rema na senka de ba ye kra ka Ghana fo kran ka nyini na so busa na no ada e na Ken praise wo de hye so no first one no honorable team ekoma Bishop Daniel Obinim invite na so busa wa onasa invite na wentimi ankwa nkopie mu ewo ho se eye kwan na wanya na se senate no abusua wa ankwa nkopie mu ho na san abaso biem 17 January and abusua honorable Ken Akompeko Agyapong assign the invite akoma Dr. Bishop Daniel Obinim na abusua eno na wo kire se agese wo de kokoto na asori manenim if you say in some ba so Ghana ha na asori maneteye etene se invite assign ababie mu dia we ka hu mienu wo de kokoto asori manenim ni wabisa se wonko anase ma wonko na emuaye ya asori no edema Bishop Daniel Obinim adefa honorable Ken ni invite no ho no eno na akwakoye pinso sei ena wo mokai yenya letter free honorable Kennedy Agyapong chen eno say yenya letter every honorable Kennedy Agyapong or Hene Agyapong ni team for ho ni mpanifuo ho letter ne by on the 8th January 2026 na me ni Ghana na me wa blochire and then so ya wada Thursday on the 15th January 2026 eti meka ne say anopeya na me bedru Ghana hallelujah Amen. Eti anopeya na me say ka letter no na a letter be a book lunch bi no mo be lunch almost invitation to special book lunch omo be lunch book enti Bishop Obinim memra say enti
me to ama bolo sofo say menkwa na ma menko because eda no ye 17th next year say echina ye chie why me busuani o why me bra o die na adwen ye ne say eye personal no me catch na direct so we problem wa adwen mu because let away no enye personal enye personal sem because nipa kwa na wo bre me letter no ana ni mpanifo bre me letter no me ne na asem wa bonten eye social media me ne na asem wa bonten eye social media esa ba international TV so ti menya letter fi ni nchen a mintimi nkase me di sie mon kasa nchire sister Frida say because asem we letter we honorable Agyapong letter no efa ne ho obeka say papa edi enti na efa ne ho obeka say edi enti na efa ne ho di enti efa ne ho say o kasa bia wotimi kofa honorable Agyapong asem ye den eba afi wo bebe nyansa ne Friba Yes. ti me pese video we Frida ne nsaka bi se me ye bonsam a Frida nkan hu se bonsam otumi ana me ye Jesus Christ sofo nso a o kan hu se Jesus o ma me tumi Yes. Tumi should be around. enti oni Florence Obinim na enya ntokwa omo hweso no omonye den omo nko eye ma mienu ntokwa na wonyi me Bishop Obinim din nya den Free. sa wone no me dia ba Yes. onte ya na wo Florence Obinim ukunu Obinim no oni we koda ye no ene wo ka se sebi o ka se wase aye sei owia no wakotu sa quotation no e yo honorable Agyapong ne kan honorable Agyapong nso me ne ntokwa na ye den e twema me ya ye busua nua e bia nse ne wabre me letei Inti sister Frida oba akua me akua bia ye meyere because meyere Florence ye akua bia ye meyere akua papa sister Frida ohema won samane na me born me bu me respect you o tweme se me mra me enko ntokwa me ntokwa so nya physical o eye de Spiritual. The spiritual works president. sister mo amo ne nchen no mo ne nkasa se obi nim na wo twe ne wura ntokwa nim no me ma bonten emeye hey o me media ne se me se wo kame a me shame dem na maye de meye na se me ne one rabo de ya set ye peace 6 years ye bia no ba wo na wo twe me se me mra me enko ntokwa ne ye careful na spiritual ho no untimi ne obi nim enko ntokwa Ya ketchup of our time. baby a wo betimi ne me mako awi ni me eye social media ende wa no be ye den ya chen me ende obebobọ me wo ho pa ende wa hwe obebọ me wo ho me nso nya ho na me kom ntokwa wo hemfa spiritual sister me serewo sister Frida asma me kan me nibrasem say sister Frida amfa chewo pa bi ama bonte so ye sorry so wo twen me wura mu a me man 24 hours say wan fa chewo pa bi ama say Bishop Obinim sofo Obinim sorry say me de wura mu Yes. say 24 hours ne so na chewo pa ama ene sunsun won tokwa ne mesom Yes. because eye wo na wo tweme say me mra me anya den Onko. Yes. me ka say mu da ho ne mu na ho Emuda hopa. but ye ntokwa me say enya hefa social media e ho de me ma ho ba sunsun de mesom Yes. because na wo yi invite me say me mra
When you say, "Hey, ya say," Obi beka was some born in Wako Kotu. Honorable Agyapong say on the kind. When you say, "Hey, ya," because of a short chance say, "And your honorable Agyapong the kind and Kono Krawanyere." On take. Ebiane free there, mama the message. Say also honorable Agyapong the kind. Obinim. Wone also for Savior Yerada. And I catch us off for Savior Yere say. What you say? At say soon. Say I say. Men should men can baby da. Minister of Savior Yere be an son campana. And I men cash in son chileno. But also honorable Agyapong the kind to walk heavy. Na sebiti majimi sadie kura me yakwadwo Obinim amaninti ye hwe bema me gina ha yi enti maninti ye se me kwakotwe mpana na makose me yira kire wo ba no e wode ho empena Jimmy kasasa ena moma men class emwe saa asam na omo kan omo se we na kan na Obinim ye so na kan no mi audio bi anso ni abonten o Debi. No video, no audio. Me video bi anso ni abonten. Won sanke ye wasem bi say yes Obinim na wo kan na yabo audio no. Chamwa me ka kire Nipa no. Oba no. Nyansa wo aham. Nyansa wo pa. Asem we ameke nyansa wo mu. Nyansa dem. Obinim na ka kire wo ba no say. Wo yire eti say. Me ka no audio no way. Video no way. Me ka kire Savior yere no say for nso Obinim say make am away. En twa to so de nka obi abetima twa asema to obi so o. Yes. Muma kasa. Ba ko nso sister Frida yi kasa. Eno so no sa kotu me bra panyini ye ono Obinim Agyapong. Obinim Bishop Obinim. Eno so ono Obinim Agyapong na kan say woni for nso Obinim adama woni ni nua ketewa nso ada. Yes. Me ne yire koda esa ne me yire nu koda moja fra say ndo me pes me kanu afo me nuti no me di moja fra tese me do me ho me say me life but I'm saying eti wa wo di asem we to me so yi Frida okokan so wo say honorable Agyapong ne kan e ene wo ka bi mesre say honorable Agyapong ohene Agyapong me bra panyini papa mesre wo wankasa na mpanifuo no a mo twa letter brem no muntwiro bi mfa nkoma Frida a wo kasa bi a wo bomu mudin no se mo na mo kan asa no wo de kai me yawa honorable wo de ye dey wo de ye me nyansa wo me kasa nim nyansa wo asa de bia na Frida kai me yawa honorable Agyapong de ye me asam so ayede etwam yes. Exabusia we ene ne ekoso ewo Bishop Daniel Obinim na asori aba na wo di invite honorable Ken Akompre Agyapong e de bre no eho enkomo na busia sene Ghana fo bi e che o madweno makọ se o se politician de emfa ho ne se wono no oni wasam anase oni onimpa se nipa so mesi menini ni asem na so esa se eye vote na wo hient vote na wo hwe enzene wo di invite ne bebro ambo hu se wono asem na o kan waka ne keke wonse da ne oni asem pa na so no oboa na wonim se wono wasem ebi so kwa tre se Bishop Daniel Obinim wo ye nyame nipa nyame so de ne church a wo church baako ayi wodo wodon so de se wonua fomo na de ache na nyina dododo ye ho enti se ne wo de chera se wo kwa ensai hwe Ghana fo adwenkyere bi ya wo mo che na busia me de ababasum mesere se won so obeja wo de e wo comment section ho e de aba me all the social media handles no too much gh o subscribe na wa like na wa share na foforo so enye bi ahwe me din e the dark gold e be sen share